Ni bak malam nyolon bite bagi warga Banda Aceh, jak bak mando diseru, na diskon besar-besaran. Okey pemirsa ipat na ni mayak tak tayang ile. Hai ni pandai kawo ka? Dari mando disro abua. Oh, bani wo dia mando diseru. Memang betul. Hai ga nyo vlog pertama gue lon na di nyo di Gunung Salju, lon kujak bak mando diseru kede. Kudingo di Aceh ide na diskon sasaran di mando diseru dan King Distro. Hai gam, puka-puta-puta lekah memang keke kudu ino. Di mando diskon besar-besaran ni. Ayah lu luhan alat le. Lu ya blo bak mando disro tepeng lu ya blo bak mando disro. Ya ber tajak. Hai ho kajak kale. Ho menjak sabi. Kujak bak mando diseru le. Kedi. Na diskon besar-besaran ni di. Kujak ele ber.